Dobrodošli v novem videu, jaz sem Ingvar. Danes igramo Brawl Stars, prvi nov update, Brawl Pass. Največja sprememba v Brawl Starsu, Gale. Vse to bom sprobal danes, upam, da bo zabavano, ne? Najprej bomo šli, Hot Zone je nazaj seveda. Šli bomo eno igro Hot Zone s tem novim bullskinom. Meni je cool, kar sem baš velik fan Clash of Clansa. Meni je cool, ja, zato bom šel kar z njim. Da vidim, Hot Zone še nisem šel v tem novem updateu. Drugačen je, malo so ga spremenil. Ravno, vidite te zastavice, no, ko si noter, se dvigujejo. Ampak, če veste, kako je bilo prejšnjič, ko je bil ta prvič Hot Zone v igri, je bilo ful lažje, no. Zdaj se lahko oba tima naenkrat filata to zastavico. Prej je pa lahko samo en naenkrat, no. Zdaj bom kar tukaj stražil v temle. Zdaj tukaj ni na točke, v glavnem tiska prvi nafila do gor zastavico je zmagal, kaj? Dobro, to je dobro. Tega bomo pa še sem. Ok, Pam je prišla. Da bo stal svoj healing. Tukaj skoraj smo zmagali. Bomo zmagamo. Wow. Hot Zone. Te star Hot Zone je bil boljši, ampak res. Zdaj sem zdaj prišel nazaj. Tudi tale, ko je konc igre, je full lep man. Zelo dober. Zdaj pa bomo pogledat, kaj je novega. No, v glavnem, boss fight je še vedno. Pa te, ticket eventi. Mogoče bomo še bolj kakšne solo. No Brawler, Gale, Chromatic Brawler, meni je cool. Sam, da malo vidite, kako je. Na Poweru ena krogla naredi 360. Eno taktiko imam, samo auto aimite, pa bojo 3 kugle zadele. Če pa probate zadeti, ga bojo pa samo 2, gledajte. Če pa, ok, klej so ga 3, ampak ko auto aimaš, zadane vse 3. Zdaj bom pa nekaj pokazal še, tako, ti za fora. Pa bom še pokazal nov Brawl Pass. Meni je update zelo všeč. Preden, ko sem videl Brawl Talk, sem mislil, uničili so Brawl Stars, ampak pa sem gotovo, da niti ne. Pač te gesti so prišli challenge, kar. Evo, to sem samo hotel narediti. V bistvu njegov superpower je tak leden zid, ki ga malo nazaj prime, da vse brawlerje odbije malo. Pa to strejavno. Njegov gadget je pa da postal tale bounce pa skoč. No, to. Zdaj grem pa čez Brawl Pass. Najprej Brawl Pass stane 170 gemov, no 169 gemov. Jaz imam zdaj 120 gemov. Naslednjo sezono si bom kupil Brawl Pass. Najprej dobiš več Big Boxov, dobiš kar prej Big Box,
Brawl Box, Big Box, Jammy, Big Box, Brawl Box, Big Box, kvančki, Big Box, Brawl Box, Mega Box. Dobiš 8 Mega Boxov, 90 gemov se mi zdi. Mislim, da je neki 23 Big Boxov, pa 13 navadnih boxov, kle, tu dobiš Gala, te emote, pine, whatever. Vse to dobiš, na koncu dobiš tudi tale Merchant Gale skin, pa vsakih 500 tokenov dobiš še en Big Box, če si kupaš seveda Brawl Pass. Ja, zdaj ne moreš več v boxih dobiti gemov, to ima škoda, ampak ja. Ta skin je full hood, upam, da malo pridem od Mortiza. No se ja, malo pridem. Codingver. Codingver. Ja, nisem še dobil kode. Pa imamo še ene solote z bulom, ali bi šel še en hot zone, pa imamo še en hot zone, ja, kaj glih prišel nazaj. Vidite, če hoče da ostane hot zone v igri, ga čim več igrajte, sam to. A ja, pa start tokenov ni več v igri, to je to. Ta Frank. Pustimo ga. O ne. Ojoj, napadajo me. Ej, daj, to ful ni fair. Če to bomo izgubili, ne. Razen če probam kaj narediti tukaj. Kakorkoli. Raven sam še našega derla, da se zagotovi tjam noter. Ojoj. Peter, not. Ne, o ne. Ne. O, za 2%. Ja. To je to z hot zone, ne. Skini novi še pridejo. A ja. Pam je dobila nov skin. Men je v redu, no. Ta sam healing station mi je malo čuden. Pokemon, ne vem, nova slikca, ne vem zakaj. Bo šel pa še kar en hot zone, sej, dober hot zone. O ne. Naj Pam tam not ostane, pa naj proba, naj se malo pohila, pa... O ne. Mislil sem, da se mi bodo hitro reloadal. Kako? O ne, vodja. Resno, koliko mi gre toliko na živce ta Colt njihov. Ne ubijajo bova, prosim. Ok, tisno smo ga dokončali. O ne, oni bojo zmagali. Sam, če jih probamo ubiti.
Dajmo bow. Ne. Spet nas bo oči za malo zmagala, ne. Prav vedel sem. No ja. Prvo smo zmagali, dve izgubili. To je to. To je za ta video. Upam, da ste uživali. Če vam všeč nov update, lajkajte ta video. Blizu sem temu megaboxu. Ja. Še to. Hočem gejla. Meni je zelo cool, no. Ja, in to je to za ta video. Adijo.